nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda nayo makuru agezweho. Kigali si kure uciye mu Kirundo, President Ndayishimiye avuga ku gutera u Rwanda. Ni mu gihe u Rwanda rwo rwatangije umushinga w'ubuhahirane n'u Burundi. M23 iravuga ko itava warikare mu gihe akiri drone za FARDC. President Tshisekedi we yatangiye gukusanya ibitekerezo kuri guverinoma nshya ateganya gushyiraho. Muri Turkiya abarenga igihumbi barimo n'abanyamakuru batawe muri yombi. Muri aya makuru turareba icyo bari kuzira. Muri Korea y'Epfo ho urukiko rwemeje ko Minisitiri w'Intebe bakomeza kuyobora igihugu. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean de Dieu Kadnijabo mu kanya turayarambura. Urifuza ikinyobwa kikumara inyota ariko cyuzuye intungamubiri? Ngwino nkuze n'abakuzanira ibinyobwa bya Brava. Byihariye kuba bifite isukari nke ariko bikaba ntagereranywa mu buryohe. Brava Juices zikozwe 100% mu mbuto z'umwimerere, bigafasha umubiri wawe kwiyubaka mu gihe nawe uryoherwa kugera kunyota. Nta zindi produits z'inkorano zongerwamo dushakisha ubundi buryohe. Byose ni umwimerere kuko buri uko usomye kuri Brava Juices mu moko yazo arenga 10, umunezero, ibyishimo n'akanyamuneza nibyo bigutaha. Nawe ngwino uhabwe ikaze mu isi y'abasirimu. Gana iduka rikwegereye mu Rwanda hose baguhe Brava Juices. Namwe mwifuza kurangura mwazibariza muri Kilan International. Ni mwiduka riherereye mu mujyi rwagati unyuze ku muhanda wo munsi ya La Galette ujya hahoze Premier Betting, ni ku muryango nimero 5. Ushobora no kutubariza kuri 0788 68 67 ni umubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza. Uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi. Guhera ku bihumbi 5 by'amadolari kuzamura, Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride. Bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine. Ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka, andi ukazayishyura imodoka yakugezeho. Humura nta uzongera kukwiba kuko mbere yo kwishyura mugira n'amasezerano imbere ya notaire. Ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu, kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea, Dubai, Canada no mu bihugu by'Uburayi. Nkaho ibi byiza byose bitari bihagije, Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine. Babikura mu Bushinwa, Korea na Dubai. Bahamagare kuri 07 35 85 00 90 cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 88 66 cyangwa ugana aho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya 3 mu muryango nimero 025B. Wanasura urubuga rwabo rwa internet y3.mentomotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentomotors.com. Mento Auto Export, you trust we deliver. U Rwanda ruracyafite impungenge ku mutekano warwo. President Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rugifite impungenge z'uko umutekano warwo ushobora guhungabanywa kubera intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agaragaza ko ari ngombwa ko izo mpungenge zikemurwa. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ubwo yari yitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga inama ihuriweho yahuje imiryango ya East Africa na SADC. Iyi nama yayobowe na President William Ruto wa Kenya na Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, ikaba yibanze ku makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo aho ingabo z'iki gihugu zikomeje kurwana n'inyeshyamba za M23. U Rwanda inshuro nyinshi rwakunze guhuzwa n'uyu mutwe rushinjwa kuba ubufasha, gusa ibyo birego rwakunze kubitera utwatsi. Leta y'u Rwanda yakunze guhakana ibirego ishinjwa byo kuba yaroheje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zo kurwana ku ruhande rwa M23, yahubwo ikavuga ko icyo yakoze ari ugufata ingamba z'ubwirinzi mu kwirinda ko hari icyaturuka muri Kongo kikaba cyahungabanya umutekano w'u Rwanda. President Kagame yongeye kugaragaza ko impungenge u Rwanda rufite zigihari, ashimangira ko ari ngombwa ko zikemuka. Ati u Rwanda ruracyafite impungenge ku mutekano warwo kandi ni ngombwa ko gikemurwa mu rwego rwo gukemura ibibazo by'ibindi bihugu. Iyo tuvuga ubusugire no kubaha imbibi, ibyo bigomba gukorwa kuri buri gihugu. Buri gihugu gikwiye kubahirwa imbibi n'ubusugire bwacyo. President Kagame yanagaragaje ko kugira ngo intambara yo muri Kongo irangire, iki gihugu gikeneye guca karengane ariko nanone kikanakemura ibibazo bya politike bibangamiye abaturage bacyo ndetse n'abaturanyi. Mukuru w'igihugu yashimangiye ko hari intambwe ikomeje guterwa mu gushaka umuturambye w'iki kibazo, agaragaza icyizere cy'uko urugendo rw'amahoro rwatangijwe ku bufatanye na East Africa na SADC ruzatuma buri wese atanga umusanzu mu kurandura ibibazo bihereye mu mizi yabyo. Usibye President Kagame, mu bandi bitabiriye inama yo kuwa mbere harimo President Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Andry Rajoelina wa Madagascar, Lazarus Chakwera wa Malawi, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo na Dr. Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, nayo Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ndetse na Hakainde Hichilema wa Zambia. Kigali si kuruciye mu Kirundo.
Perezida Ndayishimiye avuga ku gutera u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko umutwe twaje intwaro wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe nutera Bujumbura uturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu cye nazo zizatera i Kigali. Mu kiganiro na BBC, Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru yizeye yagaragaza ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi rubinyujije muri Red Tabara isanzwe ikorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubicishije umutwe wa Red Tabara, ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Gukorana na Red Tabara so bwa mbere Ndayishimiye abishinja u Rwanda kuko mu kwa 12 kwa 2023 bw'uyu mutwe wari umaze iminsi ugabye igitero muri zone Gatumba yarabivuze binatuma afunga imipaka mu kwezi kwa mbere kwa 2024. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko iki kirego kidafite ishingiro, isobanura ko nta ihurira n'uwari wese urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ndayishimiye ushinja u Rwanda gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubinyujije umutwe witwaje intwaro ya M23 agaragaza ko uburyo nk'ubwo ari bwo rushaka kwifashisha ku Burundi noneho rugakoresha Red Tabara. Ati turabizi ko bashaka gukoresha Red Tabara mu gutera Burundi nka kuriya bari kubikora muri Kongo bakoresheje M23. Abarundi turiteguye. Mu kwa mbere k'uyu mwaka Ndayishimiye yatangiye kwibasira u Rwanda byeruye arushinja gushaka gutera Burundi. Yacishije make mu kwa kabiri ubwo yagaragazaga ko abarundi bifuza kuganira n'abanyarwanda kugira ngo bakemure amakimbirane. Imbere y'abadiplomate ku itariki ya 27 z'ukwa kabiri yagize ati mu rwego rwo kwirinda intambara hagati y'ibihugu byombi twemera gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro. Kugeza uyu munsi Burundi buracyiteguye kuganira n'u Rwanda kugira ngo bikemure ikibazo kiri hagati y'impande zombi. Intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi mu rwego rwa gisirikare n'ubutasi zahuriye mu nama mu bihugu byombi inshuro ebyiri zirebera hamwe uko zakemura ibibangamiye umutekano ku mipaka. Inama iheruka yazihuje yabereye mu ntara ya Kirundo ku itariki ya 10 z'uku kwa gatatu. Mu gihe ibiganiro byari bikomeje, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe tariki ya 14 z'uku kwa gatatu yatangaje ko u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane. Perezida Paul Kagame ubwo yaganiraga n'abaturage muri Beka Arena ku itariki ya 16 z'uku kwezi yagaragaje ko ububiri yari bwo bwagerageje guhuza Burundi na Kongo kugira ngo birwanye u Rwanda, aca amarenga ku mubano warwo n'u Burundi uri mu nzira nziza yo gusubira ku murongo. Uwo munsi Ndayishimiye wari mu rusengero rwa Vision de Jésus Christ yashinje u Rwanda guteza akarere kose ibibazo, avuga ko umugambi wo gutera u Burundi ari ibisazi. Na magambo yasubije inyuma icyizere kizahuka ry'uyu mubano. Ndayishimiye yagaragaje ko akibabajwe no ku Rwanda rutashyikirije u Burundi abagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu kwa 5 2015 nubwo rwasobanuye ko rudashobora kubohereza kubera ko ari impunzi zirengerwa n'amategeko mpuzamahanga. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yagaragaje ko aya magambo Ndayishimiye akomeje kuvuga atangaje cyane ko impande zombi zari zikomeje ibiganiro birebana no kumutekano ku mupaka warindwa. Ati ibyo bivugwa biratangaje kuko mu by'ukuri inzego z'igisirikare n'iz'umutekano zo mu Burundi no mu Rwanda zari zirimo guhura kugira ngo ziganire ku buryo twarinda imipaka dusangiye bijyanye n'ibikubera mu burasirazuba bwa Kongo. Nta na rimwe leta y'u Rwanda yatangaje ko ifite umugambi wo gutera u Burundi. Ndayishimiye ubwo yari Kinshasa mu kwa mbere kwa 2024 yavuze ko azafasha urubyiruko rw'abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bwabo kuko ngo rumeze nk'imbohe mu karere. Mu gihe Burundi buvuga ibyo gutera u Rwanda rwo rwatangije umushinga w'ubuhahirane n'u Burundi. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA cyatangaje kuri uyu wa mbere imishinga y'umuhanda uzateza imbere ubuhahirane n'igihugu gituranye cyo mu majyepfo u Burundi. Uyu mushinga uhuriweho n'u Rwanda n'u Burundi witwa Burundi Rwanda Integrated Development Project ku nkunga ya Banki y'Afurika itsura amajyambere, ukaba ugamije guteza imbere ubwikorezi bw'umusaruro ukomoka ku buhinzi no guteza imbere ubuhahirane mu karere muri rusange. Kuri miliyoni zirenga 413 z'amadolari y'Amerika, uyu mushinga uzakora imihanda ya kaburimbo y'ibirometero 215 ukore n'inyigo ku bindi birometero birenga 400 n'inzira 3 zo mu mazi, byose bigamije guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'iterambere ry'abatuye ibihugu byombi. Uyu mushinga mu kindi gice cyawo urimo no kuvugurura amasangano y'imihanda muri Kigali arimo ahazwi nka Sherando, Gishushu na Kicukiro Sonatube. Mu kwa 12 kwa 2024 nibwo Banki y'Afurika itsura amajyambere yemereye guverinoma y'u Rwanda inguzanyo ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika yo kuyifasha kunoza no guteza imbere urwego rw'ubwikorezi mu mujyi wa Kigali. Biteganyijwe ko ku isangano rya Gishushu hazubakwa ikiraro kinyura hejuru y'umuhanda kiva hari Simba Supermarket kikazajya gikoreshwa n'imodoka zisanzwe kugira ngo bisi zitwara abantu zijye zica munsi yaho. Iki kiraro kikazaba gifite uburebure bwa metero 500. Uyu ni umushinga uri muri gahunda yo kunoza ubwikorezi mu mujyi wa Kigali wiswe Kigali Urban Transport Improvement Project. Bikaba biteganyijwe ko uzahanga imirimo igera kuri 400 mu gihe umushinga uzawushyirwa mu bikorwa, ndetse 30% byabo akaba ari abagore bazahabwa akazi. Abarenga 8500 barwaye igituntu mu 2024.
Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko mu mwaka wa 2023-2024 abaturage 8551 barwaye igituntu, gisaba buri muturage wese kugana ibitaro mu gihe afite inkorora irengeje ku byumweru 2 kuko iyi ndwara igihari kandi irembya benshi. Byatangajwe ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga wo kurwanya igituntu wizihijwe mu karere ka Kayonza muri Mukarange ku nsanganyamatsiko igira iti dufatanye turandura igituntu. Mu baturage 8551 barwaye igituntu barimo 92 barwaye iki gikatu. Abajyanama b'ubuzima bashimira uruhare bagize rungana na 31% mu kohereza abarwayi b'igituntu kwa muganga. Umuyobozi w'agateganyo w'ishami ryo kurwanya igituntu muri RBC Dr. Yves Habimana Mucyo yavuze ko uyu mubare ari munini cyane kandi ko abo bakirwaye iyo badakurikiranywe neza banduza abandi benshi. Yagize ati ugaragaje kimwe mu bimenyetso bituma akeka ko ari indwara y'igituntu akwiriye kwihutira kugera ku ivuriro rimwegereye kugira ngo asuzumwe barebe ko ayirwaye. Iyo agaragaweho iyo ndwara agafata imiti neza aravurwa agakira kandi byose bikorwa ku buntu. Yavuze ko benshi batinda kwivuza igituntu bituma banduza abandi bantu benshi kuko ari indwara yandurira mu mwuka, asaba buri wese kugana abaganga aho kwizerera mu bapfumu no mu barozi. Mu yandi makuru, Cabo Delgado ingabo z'u Rwanda zatabaye abaturage bari bashimuswe n'ibyihebe. Ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zatabaye abasivile bashimuswe n'ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru y'iki gihugu. Ikinyamakuru Club Mozambique kivuga ko iki gikorwa cy'ingabo z'u Rwanda cyakozwe ku cyumweru tariki ya 23 z'uku kwezi. Mu gitondo cyo kuri uwo munsi ibyihebe byahagaritse imodoka 5 z'abagenzi mu karere ka Masomia zavaga muri Mueda zerekeza Pemba zishimuta abaturage bari bazirimo. Umwe mu bashimuswe ati turenze icayi baraduhagaritse badutegeka kuva mu modoka ubundi batujyana mu mashyamba. Ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zahise zimenya amakuru y'iki gikorwa cy'iterabwoba zihutira gutabara. Uwatanze amakuru yakomeje avuga ko bababwiraga ko bagiye kubica. Ati turashimira ingabo zacu n'iz'u Rwanda zaje ziri mu modoka zidatoborwa n'amasasu ubundi ibyihebe birahunga. Kugeza ubu ntiharamenyekana umubare w'abaturage bari bashimuswe ndetse umubare w'ibyihebe byaba byaraguye muri iki gikorwa cy'ingabo z'u Rwanda nawo nturamenyekana. Uko gushimuta abaturage kwabaye nyuma y'umunsi umwe n'ubundi ibyihebe bisahuye ikamyo yari itwaye isima ndetse bikomeretsa abantu bari barimo n'umushoferi. Imyaka 5 igiye gushira u Rwanda rwohereje bwa mbere abasirikare mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba. Ni icyemezo cyafashwe nyuma yo kubisabwa na leta ya Mozambique kuko abasirikare bayo bari barazajwe n'umutwe w'iterabwoba wa Ahlusuna wa Jama. Ubutumwa bw'ibanze bw'ingabo z'u Rwanda no kurwanya umutwe w'iterabwoba kandi zisa nizamaze kubigeraho kuko ibice byose bya Cabo Delgado zibigenzura zikaba zaranabyirukanyemo ibyihebe. Makuru avuga mu turere i Musanze bamaze imyaka 13 basiragira ku ngurane zahanyujijwe amashanyarazi. Bamwe mu baturage b'umurenge wa Gashake mu karere ka Musanze baravuga ko bamaze imyaka 13 basiragira ku ngurane z'ibyangiritse hanyujijwe umuyoboro w'amashanyarazi bagasaba ubuyobozi kubafasha kwishyurwa. Aba baturage bataka kuba batarahawe ingurane ni 58 bangirijwe imitungo iri minsi n'indi myaka inyuranye, ibiti by'imbuto ziribwa ndetse n'amashyamba. Bavuga ko kuba badahabwa ingurane byabashyize mu gihombo kigikomeje kuko badahwema gukora ingendo bajyanye icyo kibazo ku buyobozi bw'akarere. Uwamahoro Matayo umwe mu bishyuza avuga ko ubwo umuyoboro w'amashanyarazi wubakwaga bamwangirije imyaka ifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda 153. Uwitwa Mudaheranwa avuga ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu cyamubariye bagasanga agomba kwishyurwa 350 by'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo kwizezwa ko azayahabwa. Yagiye kuri banki afata inguzanyo none kuyishyura byamubereye ingorabahizi. Umukozi wa REG ishami rya Musanze Batangana avuga ko iki kibazo atakizi ariko ko agiye kugikurikirana. Ati iki kibazo gishobora kuba kiriho ariko ntabwo nkizi, gusa ngiye kuganira n'ubuyobozi bw'umurenge nsaba urutonde rwabo ndebe niba barabariwe imitungo yabo ntibishyurwe ndetse ndagera no muri One Stop Center services zishinzwe ingurane. Umuyobozi wa Musanze Nsengimana Claudien nawe avuga ko iki kibazo atarakizi ariko ko bagiye kugikurikirana. Aba baturage bavuga ko baramutse bishyuwe ibyabo byangijwe byatuma babasha guhindura ubuzima kuko ayo mafaranga bazaba bayaboneye icyarimwe kandi aje kuziba icyuho basigiwe no kwangirizwa imyaka n'amashyamba. Mukanya aya makuru turakomeza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha.
ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Buri wese muri twe azi inkuru ibabaje y'umuntu wakoze ubutaruhuka ijoro n'amanywa ashaka kugera ku iterambere kubw'amahirwe akabigeraho, ariko akigera ku byo yaruhiye agahita apfa cyangwa agahura n'ubumuga budatuma yongera gukora. Umuryango yari atunze ububayeho nabi cyane. Muribuka uko tuvuga buri gihe mu bihe nk'ibi ngibi, ubuzima nta mpuhwe bugira, nta umenye ejo hazaza. Nibyo nta umenye ejo hazaza, ariyo mpamvu abareba kure bafite ubwishingizi bw'ubuzima, life insurance. Umunyarwanda, umurundi, umunyekongo, umugande cyangwa se undi wese wumva ikinyarwanda uba muri Amerika afite ibyago byo kwisanga mu bibazo twavugaga niba atazi Index Universal Life cyangwa Infinite Banking. Ubu ni ubwoko bw'ubwishingizi butarokora ubuzima gusa, ahubwo bushobora no kugukiza. Ntabwo nzi niba wari ubizi, ariko uyu munsi banki zikomeye ku isi zinjiza miliyari z'amadolari ziyakuye mu gushora amafaranga tuzibitsa muri kompanyi z'ubwishingizi, by'umwihariko ubu bwishingizi bwa Index Universal Life. Kubera iki tutatangira gukora ibyizi banki zikora? Wowe utanga amafaranga y'ubwishingizi bw'ubuzima, ayo mafaranga akabyara andi menshi azakubeshaho mu bihe by'uburwayi bukubuza kongera gukora, cyangwa akabeshaho umuryango wawe mu gihe uzaba utagihari. Byitwa replacement of economic value. Ibi byose ntabwo byoroheye buri wese kubisobanukirwa. Gusa nzi umuntu w'impuguke mu by'ubukungu ubifitiye ibyangombwa byo ku rwego mpuzamahanga utanga serivisi zo gufasha abantu muri ubu bwoko bw'ubwishingizi n'ishoramari. Bernard Niyomugabo. Niba utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba uvuga kandi wumva ikinyarwanda, ni byiza kwegera Bernard Niyomugabo ngo aguhuze na kompanyi z'ubwishingizi zitanga inyungu nyinshi ukiriho bidategereje kupfa, agufashe mu birebana n'imisoro n'ibindi. Hamagara 240 605 21 cyangwa wandike email kuri niyomugabob25@gmail.com cyangwa se info@mylegacyplus.org cyangwa se nbernard@mylegacyplus.org cyangwa usura urubuga rwa internet wa@mylegacyplus.org. Aya mafaranga wita make utunze, ikintu gusaba cyonyine ni ukuyakiza uyu munsi kugira ngo nayo azagukize ejo. Save me today, I will save you tomorrow. Mu makuru y'u Rwanda, M23 iravuga ko itavi warikare mu gihe akiri drone za FARDC. Umutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uravuga ko wabaye uretse kwimura abarwanyi bawo bakura mu mujyi wa Warikare kuko ingabo za leta nabo bafatanya batakuye indege no z'intambara zitajya mu pilote i Warikare. Mu butumwa ku rubuga nkoranyambaga X, umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yagize ati bitandukanye n'ibyari byumvikanishijwe mu itangazo ryo ku cyumweru, FARDC n'ingabo zifatanya nayo ntibakuye drone zabo njyarugamba muri Warikare. Ibyo bitinza iyimurwa ry'ingabo za AFC M23 muri ako karere. Ntacyo ubutegetsi bwa Kinshasa buratangaza kuri ibi bushinjwa. Kanyuka ariko yavuze ko kugumisha izo drone ari inzitizi zikomeye kuyubahirizwa ry'agahenge ndetse bishyira mu byago gahunda ziriho ubu zigamije amahoro. Ku cyumweru FARDC yari yatangaje ko yemeye byatangajwe kwa gatandatu na M23 byo kwimura abarwanyi bayo bakuri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru mu gushyira mu bikorwa itangazo rihuriweho ry'inama ya Doha hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame na Emir wa Qatar. M23 yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kwimura abarwanyi bayo kugira ngo habeho umuti wo mu mahoro w'intambara. Cyakora yongeyeho iti turashimangira ko bushotoranyi ubwo ari bwo bwose cyangwa ibitero bishya by'ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa ku baturage b'abasivile harimo no mu turere twabohowe no ku birindiro byacu bizatuma haba kwisubiraho ko kanya kuri iki cyemezo. M23 yatangaje ibi mu gihe ku munsi w'ejo abakuru b'ibihugu bya East Africa na SADC bahuriye mu nama mu buryo bw'ikoranabuhanga biga ku kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. Bashyizeho itsinda ry'abahuza batanu: Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya, Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, Galema Montrante wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo, Catherine Samba Panza wahoze ari perezida w'inzibacyuho wa Central Africa na Sahle-Work Zewde wahoze ari perezida wa Ethiopia. Abategetsi bitabiriye inama banzuye ko mu minsi 7 iri imbere bazongera guhurira mu nama irimo nabo bahuza. Ejo kuwa mbere kandi ibiro bya perezida wa Angola byatangajwe icyo gihugu gisoje uruhare rwacyo mu buhuza hagati y'u Rwanda na Kongo. Angola yavuze ko ari kugira ngo perezida Joao Lourenço yibande ku nshingano nshya yatangiye mu kwezi gushize nk'umukuru w'umuryango umwe bwa Afurika. Dukomeje kuri iyo nama ya East Africa na SADC rero yategetse gutangira kubahiriza ingamba zafashwe n'abagaba b'ingabo.
Inama y'abakuru b'ibihugu bigize imiryango ya Afurika y'Iburasirazuba na SADC yategetse gutangira kubahirizwa kw'ingamba zafashwe n'abagaba b'ingabo b'iyi miryango mu guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo no kugera ku mahoro arambye. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu yahuriyemo abarenga 10 ku wa mbere yateranye hifashishijwe ikoranabuhanga yitabirwa n'abarimo Felix Tshisekedi wa Kongo, Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ndetse n'abandi. Yari iyobowe na William Ruto wa Kenya ukuriye East African Community na Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe ukuriye SADC. Yateranye nyuma y'izayibanjirije z'abagaba b'ingabo n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu cyumweru gishize. Aba bakuru b'ibihugu bemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri b'ibihugu bigize iyi miryango yabaye ku wa mbere w'icyumweru gishize na raporo y'abagaba b'ingabo bigize iyi miryango yari yemejwe n'abo baminisitiri. BBC ntiyabashije kubona raporo y'abagaba bakuru b'ingabo z'ibi bihugu, gusa mu cyumweru gishize ngo yabonye amakuru ko mu biyirimo harimo ibigomba gukorwa mu guhagarika imirwano ako kanya, gusubira inyuma mu bice bimwe na bimwe kwa M23 no gukora akarere hagati impande zombi n'itsinda ryo gukurikirana ihobarizwa ry'izi ngamba mu gihe ari gukorwa ibiganiro by'amahoro. Iri tangazo ryasohowe n'iyi nama y'abakuru b'ibihugu rivuga ko iyi myanzuro yabo yo ku wa mbere igomba kumenyeshwa umuryango umwe bwa Afurika ndetse n'umuryango w'abibumbye. M23 yaciye amarenga ko idashobora gutakaza Bukavu na Goma. Ihuriro AFC M23 ryatangaje ko nubwo kubwumvikane na leta ya Kongo bisabwe n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo bemeye gukura ingabo zabo mu gace ka Walikare, uyu mutwe udashobora kuzakura ingabo zabo mu tundi duce turimo Bukavu na Goma. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za leta zigikomeje umugambi wazo wo gukomeza ibitero, bityo ko icyemezo cyo gukura ingabo muri Walikare kiri kudindizwa na leta. Umuvugizi wungirije wa M23 Dr Oscar Barinda yabajijwe n'ibihuriro rya AFC M23 rizohereza intumwa idoha muri Qatar ku butumire bw'icyo gihugu nk'uko byari byatangajwe n'itangazamakuru, arabihakana avuga ko ibyo biganiro bidahari. Ati ibyo ni ibihuha. Amakuru yavugaga ko Qatar yagize ishyaka ryo gushaka gukemura ikibazo cy'intambara, ari nayo mpamvu yiyemeje kumva buri ruhande mu zihanganye, igatumira M23 igamije kumva impamvu zayo kenshi zikunze kwirengagizwa ku rwego mpuzamahanga. Naho Tshisekedi yatangiye gukusanya ibitekerezo kuri guverinoma nshya ateganya gushyiraho. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangiye gukusanya ibitekerezo by'abanyapolitike kuri guverinoma y'ubumwe ateganya gushyiraho. Uyu mukuru w'igihugu yagize igitekerezo cyo gushyiraho iyi guverinoma ubwo ihuriro ry'ingabo za Kongo ryari rikomeje gutsindwa n'abarwanyi ba FCM 23 bagenzura ibice byinshi birimo n'umujyi wa Goma na Bukavu. Tshisekedi yizera ko mu gihe yabashyigikiwe n'abanyapolitike barimo batavuga rumwe nawe bakagira uruhare rutaziguye mu miyoborere y'iki gihugu, yashobora kwigaranzura FCM 23 yamutsinze mu rwego rwa gisirikare. Umujyanama wihariye mu bijyanye n'umutekano Professeur Desire Kashimiri Ebelande yatangiye kuganiriza abanyapolitike kuri iki gitekerezo ahereye kuri Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa. Nk'uko byasobanuwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe, Professeur Ebelande yagize ati iyo igihugu cyacu kirimo byago, umukuru w'igihugu afite inshingano zo guhuza imbaraga zose kugira ngo zifunge inzira y'umwanzi. Professeur Ebelande kandi yaganiriye n'abayobozi bo mu ihuriro Union Sacrée ry'amashyaka ahuriye mu butegetsi barimo Perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko Vital Kamerhe, Vice Perezida w'inteko Christophe Mboso n'umunyamabanga w'aho w'iri huriro André Mbata. Umuyobozi wa komite ishinzwe gukemura ibibazo byihutirwa mu ihuriro FCC ryashinzwe na Joseph Kabila wayoboye Kongo kuva mu 2001 kugera 2019, Laimo Chibanda yatangaje ko nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo batazitabira ibi biganiro. Tshisekedi ari muri gahunda yo gufunga inzira y'umwanzi mu gihe ku rundi ruhande leta ya Kongo yatangiye kwemera kuganira na M23 kugira ngo intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu ihagarare. Muri Uganda, polisi iri guhiga bukwari umuhanzi King Saha wibasiye ishyaka rya Perezida Museveni. Umuhanzi Mansour Semanda uzwi ku izina rya King Saha yaririmbiye mu mujyi wa Ibanda mu mpera z'icyumweru gishize mu kabyiniro ka Kanuzile Lounge kari mu burengerazuba bwa Uganda, maze hasiga inkuru yatumye polisi iri kumushakisha nk'uko biri kuvugwa. Iki gitaramo cyari cyagenze neza kugeza ubwo King Saha yaririmbaga indirimbo Ekimara, bikavugwa ko itashimishije bamwe mu bari aho, cyane cyane mu karere gafatwa nk'inkingi ya mwamba y'ishyaka riri ku butegetsi NRM. Ibinyamakuru byo muri Uganda biravuga ko nyirakabyiniro yari yaburiye King Saha kutaririmba indirimbo irwanya leta kuko ubwo afitanye umubano ukomeye na NRM. Gusa King Saha ntiyabyitayeho, ahubwo arakomeza ndetse yongeramo amagambo ye bwite, bituma amwe mu bitabiriye igitaramo barakara. Ibi byakozwe n'uyu muhanzi byateje imvururu, aho bamwe bagiranye amakimbirane n'itsinda ry'uyu muhanzi kugeza ubwo habayeho imirwano. Kuri ubu bivugwa ko polisi iri kumushakisha ku byaha byo gukangurira abantu gukora urugomo no gukwirakwiza amagambo ashobora guteza urwangano. Hari n'amakuru avuga ko nyirakabyiniro ari gusaba King Saha kwishyura ibyangijwe mu gihe habaga imvururu. Ku ruhande rwe King Saha ntiyigeze agira icyo abivugaho, ahubwo binyuze ku mbuga nkoranyambaga ze yatangajwe igitaramo cye Ibanda cyagenze neza. Umujenerali wa Sudani yavuze ko bashobora gutera Chad na Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo na Chad byamaganye iterabwoba ryakozwe n'umujenerali wo muri Sudani wo hejuru, baburira ko bashobora kwiyongera amakimbirane mu karere. Mu ijambo rye ku mugoroba ku cyumweru, umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Sudani General Yassir Al-Atta yavuze ko ibibuga by'indege bya Chad muri N'Djamena na Amjalasi bishobora kugabwaho ibitero bya gisirikare byemewe, kandi ashinja Sudani y'Epfo gucumbikira abagambanyi.
Juba mu itangazo ryayo yaraye yamaganye aya magambo ivuga ko ari ukurenga ku mugaragaro ku mategeko mpuzamahanga, ishimangira ko yiyemeje amahoro, inaburira ko izafata ingamba zose za ngombwa mu kurengera ubusugire bwayo. Itangazo rya guverinoma ya Chad ryo riragira riti niba metero kare imwe y'ubutaka bwa Chad ibangamiwe, Chad izasubiza yisunze amahame n'amategeko mpuzamahanga. Guverinoma ya Chad yamaganye cyane ibyatangajwe na General Yassir Al-Attah ivuga ko bishimangira intege nke z'umutekano mu karere mu gihe amakimbirane yo muri Sudani yegereje umwaka wa 2. Elon Musk we yongeye gushinja Afurika y'Epfo gushyigikira ivangura. Umunyemari Elon Musk ukomoka muri Afurika y'Epfo yashinje iki gihugu cyowe na Cyril Ramaphosa gukomeza gushyigikira ibikorwa bigamije gutoteza abazungu baba muri iki gihugu. Mu minsi ishize kuri X, Musk yavuze ko serivisi ya internet itangwa n'ikigo cye cya Starlink itemererwa gukoreshwa muri Afurika y'Epfo kuko atari umwirabura. Musk ashinja leta ya Afurika y'Epfo ivangura nyuma y'uko ishyizeho itegeko ryemera gutwara ubutaka bw'abazungu nta ngurane, bikavugwa ko rigamije kugabanya ubusumbane hagati y'abirabura n'abazungu bafite hafi 75% by'ubutaka bwose bw'igihugu. Trump n'umwe mu bamaganiye kuri iryo tegeko avuga ko ari ugutoteza abazungu ndetse asaba ko inkunga Amerika ya Afurika y'Epfo itihagarara mu rwego rwo kwishyiraho igitutu kugira ngo kiriya gihugu cyisubireho kuri iyo ngingo. Elon Musk yongeye kuvuga kuri iki kibazo nyuma yo kugaragaza amashusho y'abashyigikiye umuyobozi w'ishyaka rya Economic Freedom Fighters Julius Malema baririmba indirimbo zaririmbwaga mu 1948 ubwo habaga ivangura n'itotezwa ryakorerwaga abirabura. Musk yagize ati bari muri stade baririmbye indirimbo zihamagarira kwica abazungu. Ninde ubirwanya? Kuki itangazamakuru mpuzamahanga ritabitangaza? Indirimbo yagarutsweho yari yakoreshwaga n'abarwanyaga ivangura, aho Malema yakomeje kuyiririmba avuga ko ari igice cy'amateka y'igihugu cye nubwo yagize guhamywa icyaha gifite aho gihuriye n'iri vangura n'inzangano n'ishyaka riri ku butegetsi ANC. Afurika y'Epfo ivuga ko politiki yayo y'ubutaka igamije gukosora akarengane k'amateka, itagamije gutoteza ubwoko runaka. Ivuga ko yanagaragaje ubushake bwo kugirana ibiganiro na Amerika kuri iki kibazo. Perezida Donald Trump we yagaragaje ko ibiganiro bye na Putin bigeze heza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimagije umubano mwiza afitanye na mugenzi we uyobora Uburusiya Vladimir Putin, aho yasobanuye ko ibiganiro bagiranye byerekana ko uyu muyobozi yifuza guhagarika intambara muri Ukraine. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru aho yagarukaga ku mateka ye na Putin ndetse no ku ntambara ya Ukraine, agaragaza ko ari we muntu wenyine washobora guhagarika Putin. Trump yavuze ko ari we muntu wenyine ufite ubushobozi bwo guhagarika intambara yo muri Ukraine, cyane cyane kubera amateka meza afitanye na Putin hamwe na perezida wa Ukraine. Ati ntabwo ntekereza ko hari undi muntu ku isi ushobora guhagarika Putin uretse ngewe, kandi ngiye kumuhagarika. Twagiranye ibiganiro byiza kandi ndifuza kubona icwa ry'abantu rihagarara. Gusa Trump yatanze umuburo ko mu gihe ibiganiro byo guhagarika intambara bitakunda bishobora kugeza ku ntambara ya 3 y'isi. Yagaragaje ariko ko kubera umubano mwiza afitanye n'abo bayobozi bombi bahanganye barimo Putin na Zelensky, nta kabuza intambara izahagarara. Mu gihugu cya Turkiya aho abarenga igihumbi barimo n'abanyamakuru batawe muri yombi bazira imyigaragambyo. Polisi ya Turkiya yatangaje ko yataye muri yombi abantu barenga 100 barimo n'abanyamakuru bazira kwigaragambya bamagana ifatwa ry'uwahoze ari meya w'umujyi wa Istanbul Ekrem İmamoğlu. France 24 yatangaje ko gufatwa kwa Ekrem kwamaganywe n'amahanga ndetse iyo myigaragambyo ngo ikamaze gukwira mu ntara zirenga 55 muri 81 za Turkiya. Ekrem İmamoğlu w'imyaka 51 numwe mu banyapolitike bahanganye cyane na Perezida Recep Tayyip Erdogan, ifatwa rye rikaba ryateje imvururu zikomeye mu karere yarayoboye bituma polisi ihangana n'abigaragambya. İmamoğlu azwiho kwamagana politike zimwe za leta no gushyira imbere ubwisanzure bw'abaturage, iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza. Mu gihe abaturage bamushyigikiye bari kugaragaza uburyo leta ishaka guhungabanya ubwisanzure no gushyira amategeko akomeye agira ingaruka ku miyoborere y'imijyi. Baramagana kandi izamuka ry'ibiciro, ubushomeri, aho bari gusaba ko babona ubuyobozi bwiza by'umwihariko bwa İmamoğlu kuko politike yari igamije kubishakira ibisubizo. Bari kugaragaza ko uwo muyobozi ashyigikiye ubwisanzure bw'abaturage, bakanagaragaza ko ashyigikiye impinduka. Akimara kuvanwa ku butegetsi nyuma y'iminsi 4 gusa, yahise afatwa arafungwa ndetse akorwaho iperereza ryimbitse. Ku cyumweru yatorewe kuba umwe mu bakandida b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya The Republican People's Party uziyamamariza kuba perezida mu 2028. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa MLSA utangaza ko mu rukerera rw'ejo kuwa mbere abapolisi bafunze abanyamakuru 10 bo muri Turkiya barimo umufotozi w'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bazira iyo myigaragambyo. Muri Korea y'Epfo ho urukiko rwemeje ko minisitiri w'intebe akomeza kuyobora igihugu. Urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga rwa Korea y'Epfo rwatesheje agaciro umwanzuro w'inteko ishinga amategeko wo kweguza minisitiri w'intebe Han Duck-soo nka perezida w'inzibacyuho, rwemeza ko akomeza kuguma kuri uwo mwanya. Abacamanza batoye icyemezo gihagarika iyeguzwa rya Han, undi ahita agaragaza ibyishimo bidasanzwe yizeza ko agiye kugarura guverinoma ikurikiza amategeko. Han yabaye umuyobozi w'inzibacyuho wa Korea y'Epfo mu kwa 12 k'umwaka ushize ubwo perezida Yoon Suk Yeol yari amaze kweguzwa mu mwanya we n'inteko ishinga amategeko nyuma y'umwanzuro yari yafashe ujyanye no gushyira ibihe bidasanzwe bya gisirikare. Cyakora ntabwo yigeze awutindaho kubera ko yamaze ibyumweru 2 nyuma abadepite bahita batora umwanzuro wo kumweguza. Kuva icyo gihe Korea y'Epfo iracyayobowe na minisitiri w'intebe Han Duck-soo.
Nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru y'urukiko rwo muri Korea y'Epfo rwemeje ko Minisitiri w'Intebe akomeza kuyobora iki gihugu niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye, mbararikire gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego, ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa ibiri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibazaho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke, ntuzirirwe ushaka isoko, kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora, uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro bikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi, ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa abifuza kuwugura, nimusure urubuga rwacu wa@AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market.